احنا موجودين ليه وانت مش صدفة. طول عمرنا عندنا سؤال احنا ليه هنا، وكل ما بنكبر السؤال عمال بيكبر في دماغنا اكتر ومفيش اجابه واضحه. يعني كل واحد عمال بيجري كده في حياته بس مفيش اجابه واضحه عندنا. اوكي، الاجابه على السؤال ده مش عايز ابان ان انا بتفه من الاجابه، لان ده سؤال مهم جدا ومشكله ناس كتير. احنا اعتقد اكتر من 52% من الشباب اللي من سن 18 ل 24 سنه دي كوميت سوسايد، بينتحروا، ودي نسبه كبيره جدا عالميا، لان هم مش عارفين احنا هنا بنعمل ايه، احنا موجودين ليه. بس هجاوب اجابه فكري فيها، وقبل ما اتدخل فيها شويه يعني اتبحر فيها. انت موجوده عشان ربنا كان عايزك تبقي موجود. انا ما جبت ولادي عشان انا كنت عايزهم يبقوا موجودين. ربنا اوجد كل ما هو موجود علشان هو كان عايز يبقى موجود. الفكره دي عايز افصصها شويه، عشان الفكره اللي عندنا كبشر مختلفه شويه عن الفكره اللي كانت عند ربنا. في ناس من وهي صغيره حاسه ان هي ما كانتش المفروض تبقى موجود. لما انت اتولدتي، عشان انت يعني ناس كتير شعره انه لما اتولدت سمعت حتى الكلام ده بودانها: احنا ما كناش عايزينك، انت جيت غلطه، او انت جيتي غلطه. بالذات البنات مثلا في بلاد معينه احنا كنا عايزين ولد، ولغايه دلوقتي في بعض الثقافات احنا كنا عايزين ولد، عايزين يبقى راجل لما يطلع، احنا ما كناش عايزينك. وبعدين تطلعي شويه تخشي المدرسه، بعض الاراء بتاعتك او بعض الناس اللي حواليكي في المدرسه معترضين على شكلك، طريقه كلامك، فبتتريقوا، فيحصل تنمر. تخشي الجامعه نفس الكلام. فانت معظم الوقت حتى جوه الكنيسه او في الخدمه حاسه انه الناس مش قبلاني، الناس مش حباني، مع انه فلانه الفلانيه الناس كلها لما هي بتيجي فكل الناس بتتجمع حواليها. لما بحط بوست على الفيسبوك ولا انستجرام ده بياخد 2000 لايكس وانا باخد 5، فيبقى الشخص ده. فالاحساس بتاع السنس اوف ريجكشن، او ان انا مرفوض، او ان انا مش مقبول، انا مش محبوب، انا مش يعني نوت ويلكم في العالم ده، انا ما حدش عايزني. وده فكره ساعات بنحطها عند ربنا. او انا موجود ليه؟ عشان انا ربطت الاحساس ده اللي انا خدته من الناس من وانا صغير لغايه ما كبرت انه ما حدش عايزني، فانا موجود ليه؟ لا، انت موجود وموجوده علشان ربنا كان عايزك تبقي موجوده.